persya ia kikam tambor. Ya uba Dominic Mynsong lapen benar kum Kyrtong jangka Seng Kongres na Bynta ke Ilekshon M.D.C ke Banwan na Mawhati konstituensi haga jingalang patba kepala long hacata Mawhati. Uba Mynsong ulapen pau ya gejing shania ban penyo ya gejing job wat hapedeng gejing paidien no UMLA bat M.D.C uba Charles Marngar balalit yaso syaka Seng NPP. Ya kini lapen benar haga jinga donlang kinong yalam barang ba ke Seng Kongres bakentop ya presiden ke M.D.C uba M.G. Karshan Lor bat presiden juga Mawhati blok Kongres uba John Lamarai. Uba Mynsong ulapen pau ban syakri ya kipat ba ke Mawhati dah ke bakentu ya kinong tap vote ban yang rengkat bat ke Seng Kongres ha ke election arhajar arposan. Pak ban long sisyahi kum utau ban long utau sakri jong ke Mawhati konstituensi. Ban i ban nadu ke por bangi layo ya ke jelam me khalea. Nadu snem syajar kenda sepatnya poar ban mentang ya cross san poar snem. I badang don bun ki kam ki bangi de ban le. Bat kum kinong mi khmat ngam ko ban long kum kenrat dengan ko ban long kum sakri jong ki pai ba. Na sungu ya ka parti kongres ka balai tiket inga. Bat halor kata nga kular ban bot ba ngitip ba ka parti kongres kadai ka ba ladon lupa kata ki frameworks jongka lani kita ki lenti jongka na ka benta ka imlang ka salang karoi ka par ya baduk basuk bat kata ngi i hakamoto ka jongka parti kongres ka jongiro Ka sarkar jela